دروشên taybet û heyamên şer û cengan de wek gonha hatiye serê Kurdên Rojavayê Kurdistanê dinya berova jî dibe. Vêga êdî av ne çavkaniya jîn û jiyanê ye. Derya ne dayîkek dilmezin û dilovan e. Masî jî niha ne nêçîr lê nêçîrvanin û bê kedeka mezin goştê mirovan her roj dixwin. Êdî xeniqîna Kurdên Rojava di ava deryayê de bûye diyardeyeka berfireh û nûçeyeka rojane. Helbestvanê genç ciwan nebî di pexşaneka xwe de li ser vê mijarê dibêje. Derya kûr e, ez jî bin av destê sê zarokên nû pişkivî digirim û bihina min diçike. Derya min li ber xwe dibe, dulbîra minî niha, zarokên te li ber çavên min bi min re bin av dibin û qîrên xanima te devê helbestê digirin. Hewl bide cara dawî destê xanima xwe bigirî. Cara dawî روی زارۆکên xwe ramûse, bi guharê wan bilîze û kenê dawî buwan de qena helbest biqasî êşê derkeve. Qena êş bedew be weke tolhildanekê ji dîmena dawî re. Ji pêlan re dema ez û te cara dawî li hev binhêrin û bin av bibin. Ev ne lêvên deryayê ne weke kujme were. Ev nexewne çi te da ser sîngavê deryayê. ما براستی ev welat nema hêjaya em li wî bimirin. Helbestvan Nîzar Yûsif jî bi helbestekê behsa vê rewşê dike û dibêje. Kolan kolan li hêviyên rojê digerim. Nava warên wêrankirî نپروشکن لپین هووان دپرسم جپاری دستین سیویان حسرت کشین ماچا لیوین باوان نیگاش دکم دهم بیزا خدا لاشین بکفن و شارتنا سالوخوانان دگرم بیچاره بچعوین سست و مست جدیوار کلهان لهیمین ود پرسم هون آگره دل دایکانن کربوکینا جگرین هوگرانن قرموشکن انین خودانگرتی و شاهدین ستمکاری و طاریبونا روژینا هرس دبم چافسوریا دیروک هاوار گازی قیرینن من جدنگ ودانا کلومین چیان لآواهیان دزیورن برسوا گیانان لواندنا خوزای جخمساری شیار دبم بسکن جدلوپین سور شیندای جرستين أفيندارانن بديدارن برچعوان را دبهورن. بسام مصطفى روداو.